bwansu bw'omugusi. Miamano nendo mwancho murigererio Ndizi TV ngwege na buna litkuria urigendera ko bari twerera na mono kwabiro kwego kyaso kubwati emerobero nsi yeri tkoria rero ime Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusini go cyaragira cinse comment yabona mugoroba cinga kinende ngo kwarigania SMS yangu manyuna nara yaya na kwariganirie asenchera ere yo bwenge cinga kibono engana yo ko mwaka isikomo konyi bo murayibwe seriga digashawa genderete koreta umunso ase abakenya bange abubeso kya kubwatuka ebirengereri babo ekera banke bagenderete kana abanke bawe itabirana nabande batayabuna gashawa babakorwa bise numurayi wese Dr. William Samuel Ruto cyaragira cinse ikomingo kwarigania SMS yang sengo konyere buna nabakondera batonyora sense moya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asense moya YouTube batonyora wetra Ndizi TV News na wigase website ito tonyora wetra www.ndizitv.net ero togendera gusanga sobwamo. Ne Evalino Sero lida musener to kubwaterana asense moye bimanyeriro nere sara mumanyi nero koine kyabunanchi bicenerio gicha wekere asentra abenengo kwa gantu kama yaje chiza ikomi asentra ere yobwenge awaseri tkurarera bamenyi kurose county ya Kisii baba wesokya na wikira nase amagacho ITC ero kubatuke birengerero byabo kubwatkana nenga nayo kumurusi abisi omo konyi bomure wense Rigathi Gachagua korengana negati yabananchi kurose semeyo nigo batabuna echonsia sa kitabwati bonge nchobonde bwensu cyasaba Kenya echo kirengete kwirena magega amagendro imeyense nigo igati abo babiri bakomocho muri bense Dr. William Samuel Ruto ase okuganya koreta owatananeka gati ya eno mokonyoye ekyatebiregetali kyorokererie kiya abake bitokerekie cyasaba Kenya bonsi bigokera bege kwirena magega ensi ya Kenya. Hii maneno ya impeachment ya Mheshimiwa Geoffrey Rigathi Gachagua, mimi kama mkaji wa Kisii na Mkenya dhabiti nasema hii ni siasa ndogo ndogo iwezi saidia mwananchi hata kidogo. Mheshimiwa Rais, ukikumbuka ukitafuta kura katika eneo letu la Kisii mlikuwa mnasunguka na Rigathi Gachagua, lakini sababu ya kasumba ndogo ndogo umefika mahali umedanganywa utupe mzee nchi. Naomba kwa hisani yako hata ukiangalia BS Deracha Gusii constituencies which we have almost 10 of them, we don't have even a BS, but in Rift Valley we have almost 70%. Sasa kati ya Rigathi Gachagua na wewe nani yako na mukabira? Mimi naomba kwa hisani yako waje mambo ufanyie wananchi kazi ambayo walikupigia kura asubuhi na mapema. Eketari kendo kiamana tokurangeri ugaiga ekenege ntegeke wote na bobwate chinguru wote na bobwate chinguru inge batana nkubutira Rigathi Gachagua boka aje batoletera gaiga tukaite na mangana toja kugamba ayaba Kenya. Kokwa na chinga kecho nigo omwemsebe wa dia Kisii Central Wilfred Monyenye nerabaga kugikeria ngana yo kurusiwa obviously kwa Rigathi Gachagua na kugikeria obokoreri obogenderete kwenekiwa ase serikali chiskonde ne county ya Kisii ase Chinyagetari asemona baka ukwanegoro muroberio moyabu obokoreri bobobwenia osha na tauna no muroberio orengete koleta egetiro ase abananchi nigaruro kuborego cha saba chumbe go tuguterare engana yo kumurusi abisi Gachagua na utumeka ali bagerio asoko sangana bananchi na usangirire birengereri byabo kubwatkana anobo koreri wa magendro anene opotumeki bwasha asoko enekia abuna amagendra biriga kororokana ase serikali cheche county baminto na ene nyekitari kito chance naja kera KTRH nagenda private chance pe abantu baminto baumire abantu bagenda tekolera ekadi eri ya NHIF terigo koragasi egendeke baso batobeka nga sha eyo ngo gikotoma yangire munanje onagenda nimbwate gongo 1700 onagenda nate ngaki kadi iteriko kora ona atumikire boneka kirubusato korengwa na koegwa mariogo egento gyoka tokoboria abatyumba abatwachorete 290
aya nara mangana bagotoretera public participation toserie oyo mintori katika chagwa gose bagotoretera mangana muna ya huduma y'abananchi abakenya milioni 52 egente kena kitotegete kera harigererigwa erinde torore ngaki abantu baito bako mbora ruto gade batenga wika korekerege ato okorwarigwa torwarigwa busa amaje tonyore busa estima tonyore busa igege ndonko buri abachumbe baita 290 egento bagokora tikaba tigegenteke kenyebe no morembe erinde basukurikere ama sirai y'abananchi ekina kinda abatebya abantu baminto inje muno mwishimiwa Wilfred Monyenye egente kenage kanire amangana yoko rusia rigati gachagwa aina amangana atagete koleta amangana mao batigire usukurikira abakenya na ende tigamba te bintu abashimiwa abo mochorete o maene ntubwati musimama omuntu ogonje rugana kabeza gake wake gento getakoreki getaiyo igo kamuranje na ende kano mogoto jorna intu mwararora muntu kabira kimokoreki igo to gotebya abachumbe baito muno muchumba ito sairi janda egente getigache kagaiga atotebinga kia barwire bakurwarigwa asenya gitari yeito ya KTRH kotentwanye kini ekabe erebo 6 bone ekabe erebo 6 tote kurwarigwa ne kati ya NHIF waigwegente kegia sha tigaba chumbe bache na ende toje gaiga turwa maoni yeito muna leo toje kurwa maoni ali katika chagwa bamintona ere nye gitari yeito chance naja kera KTRH nagenda private chance pi abantu baminto baumire abantu bagenda tekolera ekadi eri ya NHIF terigo koragasi egende ke baso batobeka nga sha eyo ngo gigotuma yangire munanje onagenda nimbwate gongo 1700 kona agenda nate ngaki kadi terigo kora kona atumikire bone gachiru busato korengwa na koegwa mariogo egendo gyoka tokobori abachumba batwachorete 290 aya nara mangana bagotoretera public participation toserie oyo mintori katika chagwa gose bagotoretera mangana muna ya huduma y'abananchi abakenya hasi tinga kecho nige gati abamenyane ne kurwase county ya Nyamira ne nasensemo ya Chepilati yo kutoka se orubeberwe county ya Nyamira na bigo county ya Bomet na barababa wesokya nakogania mokwanyi murayibwense Rigathi Gachagua tabasa wa kwa isiko okwana nige tsene kyandizi TV nigo abamenya bo baterebuna Gachagua nigo bachoretwe amo no murayibwense Dr. William Samoei Ruto na igonya yega kuruswa bisi no murayibwense nere abega kurwabisi asa mangana ya president na Gachagua at first walikuwa pamoja na ndio bachagete banjaini ona tukumetivu na aba Kenya ngirani kiabete mwasore gwatanika ote tugutuguta Gachagua at first iko kwa mwanjete ona ngai mwaruelete mwasore gwetana komutugutora isiko nje nara goteba nonye moko komutuguta mwespi masoka isiko president orwo na Gachagua nyemo kurwa moko yuko tugakora chikura buya tugakura bona basoire birogo na ndi mwanza gotoretera oyo monga arwekero igonye ge kunyarikana tikabarwa bonse ndu twarenge gosaba muno mwamuguzi ebyongosi ibyeto bikono kominyoka masindani ga ngabyo bagotebya bakanya nganga tobwa Gachagua isiko tikanera Ruto nera areta masakara nera mesa ba areta nera keja bwate 22 kera ba burti na Gachagua toro nera ngagose ere paramenta kende kose mindo mbiribiri yabwate byoka Gachagua is not going anywhere. Nase ensemo ya Bomas me county ya Nairobi nigo musangerekano moneno bago gokorekana bugo sangerere biregerere byo kurwase abananchi ase abanke beso kyane nabasaye kubwatuka ebirengerero byabo gati abasaye bakora wana Kasmuel Makure basanga ibirengerero byabo nakogania Gachagua kurwabisi asikire abatere buna tarayikerenya emerimo yaye asenchera ebwenerte aboigo goteba bunaniga beirega kugania koreta ubugesaku imense ya Kenya gento batache wanchira kebeke gokorekana nigo bato yemereme ya bachumbe bagendrete goikerania asimono bagania abachumba bo kwene kyabuna bakenya babere bagoikeranirwa amagania abo abuna obokorere obuyasensemo yobwenya ambaga yemeremo ase abasaye kwene kyabuna mama mbogo bereka gokonyeka egati amagendro andamange anekubwatikana nechira chiri cyabete chikorwe wachinga kiche campaign nigo abasabu babere bakwene kyabuna sensemo yabo nigo baragendere nabokongu ase okwegerera nabo igo kurenda ense ya Kenya asibigo barure okubore ocyasaba chumba bugo tancha kogosererwa na monto ndebwansi kurenda kugendera wikirania emerimo yabo asenchera ebwenerete
We want them to ensure that we see any person who wants to foster tribalism in this country to go. Gachagua must go. Gachagua must go. Na Wakenya wenzangu, nyinyi kama vijana tunashinda tukisema kwamba lazima we ensure we protect our country. Saizi pia tunataka wabunge kama wanataka kutoa Gachagua, pia watusaidie na mambo ya social health, wahakikishe tunapata afya nzuri, wahakikishe funding model wanashughulikia, wahakikishe kwamba wewe kama walisema serikali ni ya mama mboga, waheshimiwa, ni nyinyi mko katika bunge. We disagree with you in public, but I've gotten the chance to tell it to your faces. Nobody is trying to ban this country. I want to assure you, niliona wakisema parliament that they need security. Sisi walikuwa hapo on Tuesday, tulikuwa kwa court. Hatutaki kuchoma hawa watu, tunataka watupatie policies za mwananchi, si ndio? Nataka vijana wapate kazi, wamama wapate linda mama, na watoto wakienda shule wakule. But the bottom line of leo ndio Imeye kaunti ya Kericho nigo mubaro munene bw'abana inchorokana goitabirana engana yo kurusiwa kwa yabisi Rigathi Gachagua asabange babere bakomochia ase gusasa okwebeka asomorero yo igoro mono ase okogania koreta obugesaku imeye nse ya Kenya nigo bamochirie asogoteba buna nigo babachorete baramuno muraibense asikirenga kyoko ikerania amagendero asabana inchi bonsi kurende Gachagua nigabere gakwegerera mono abamenyikuru ase orogongo rwa Mount Kenya icyo gekoreta ubugesaku nabego ogwatanika asegati y'Abakenya. Wewe tumesikia kila mara unaongea juu ya ati milima. Hata sisi hapa watu wa Belgut, hapa Kericho, sisi tuko na mamilima bwana. Mbona unaongea tu mamilima ya huko ni ya huko Central? Hata sisi hapa Kericho tuko na mamilima. Sisi wakwambia bana Rigiji, hii haujapangiwa, ni wewe umechikata na kisu. Na sisi watu wa Belgut tuko nyuma ya Nelson Koech Songo na rais wetu wa Jamhuri ya Kenya kuenda nyumbani bwana, unaenda. Start backing and go. Vile tunaunga mkono mswada ambao inataka kupitishwa kwa bunge kwamba Gachagua must go home kwa sababu ameuchumu mambo ya taifa, kwa sababu ameenda huko ameongea lugha yake, lugha ya mama, na hapa Kenya tuko makabila 40 na mawili. Kwa hivyo tunataka mtu ambaye anatuwakilisha kwa njia ipasavyo. Sisi kama watu wa bodaboda, nikiwa chamani yao, nimeambia wote tusitumiwe, tusidulumiwe, tusifanywe kazi ambayo haifai. Kaunti ya Migori boigote tigiri magega ase omurobero yo ase gati yabamenye ko rwasinze mejo babere bako koboko ingana yo kurusiwa bisikwa ye Gachagua na wataba munani gabere gakuburwa amaskani go cyase umurai wense na boigo ase Abakenya ase obwagare na nigo batere na Gachagua na bwende kurwa bisi nako eryo ko na chinga kinyororo go cyase umurai wense Dr. William Samuel Ruto ase ogoikrania amagendero ase boigo bamubulde Ruto ko ene kyabuna chinga kigashagwa ruro sitaba isago choro mokonyoye akorwase orogonko rwa Mount Kenya kurinde kurigereria chinse mochinde ekyo kirengete akoreta amaya ase Abakenya. That as people of Suna East we stand together with our MP. He has our mandate. Ile kura alipiga kama MP ya kutoa deputy president, sisi tunamuunga mkono. Yes. Number 2, we want to send a very strong message to all Kenyans, and especially the elected leaders. Presidency is the symbol of unity of any country. There is no way we can have a presidency where once number 1 talk, then number 2 comes to talk after number 1. Hata kama ni boma haizi endelea. So we are asking our members of parliament, when this bill comes to your table next week, please do the honorable thing. Na wale hawakupiga wale, I think they were around 50 something, Sasa hii kwa sababu wananchi wameongea, nyinyi pia muungane na sisi. Tupige hii kitu, iende mara moja. Na ikienda pale Senate, mimi najua hii kitu itakuwa tu ni mara moja. Watu wa Migori, nataka niwaulize, mnasema Gachagua aende asiende? Gachagua aende. Aende asiende?
Kilicho nishangaza, Gachagua alisema Kenya ni kampuni. Kama una share ukai Kenya. Sasa kuanzia leo Gachagua amejua Kenya si kampuni ya Mkikuyu wala Mjaluo. Ni Kenya kabila nzima. Sasa kampuni Gachagua, pole kwa matamshi yako yasiyo kufaa. Kilichomo nenda nyumbani, kalinde watoto wako nyumbani. His Excellency Nichinga kigatia bamenyi kurwase kaunti ya Kakamega na barabagenderete kwa okoboko ingane yoyo gwako isko kwa ye Gachagua nigo nonya nabo igatia bande babere ba kwegerera Gachagua na otana tabwati bo bebonde bonsi na igo nabwenete gotigara obisiri kogendera kubwatuka obokoreri ase abananchi nigo bamuchire serikali asobwagare na otebe serikali yonsi nigebwate amamocho anene yokoreta obugesaku imeyense ya Kenya godatiga babwate bo Robero ya bubisi korende omokonyi bo murayi wese Rigathi Gachagua niga gwasyo kyamanganaye ikige koirera batamuganetie ase serikali nigo baganire go chamo kwa Gachagua nabo igoruto ase okobwatana nabo igo kogendereria magendero ase ya Kenya. Kenya hii tuko katika nchi ya demokrasia. Kura ile ambayo alipitia ndio Ruto kura ambayo Gachagua alipitia. Tunasema Gachagua ataongea ndio ukabila ni mbaya. Na mwenye anatenda maneno ya ukabila ni mzuri. Kama Gachagua mengi. Nasema tu Gachagua must go. Kwa sababu gani? Amesema hata akienda nyumbani yeye ni tajiri. Atakula tu hana shida. So Gachagua must go. Kwa sababu amekosa respect kwa rais wa Jamhuri wa Kenya. Ni vizuri tu Gachagua yeye ako loud. Lakini katika serikali yetu ukiona hata rais wetu ukiangalia parastatal party zote ni za ukabila. Sasa hatuwezi kuangalia Gachagua na tuseme etiende wa ukabila sababu yeye ako loud. Mwanchi umuri ribona robati yoruna rotreto mwere wa mayaye chinza ikomya senchera ere yo wenge korenda ya munenda mange dogendere go kwariganire kuri SMS yito ya mayaye uraje konya ora senchera yo bikiranu ekirera arage ense ye mona boigo chinza isato cyamagoroba narabega koretwa sore nere Vincent Onyanja anenekero ariri tukomono ryogo sangerere birengerere byabananchi korwase go igoro yengana yoko murusia bisi omokonyi bo murayi wense Rigathi Gachagua na mangitiragendere ko bwatere na kumanya ninki abananchi baganetie no gotigara kwaye abisi Gachagua gose no kwako kwa yesko chinga kyabande bego bagenderete kubulia one Gachagua gakogenda inga babe bakogenda amono murayi wese Dr. William Samuel Ruto gendere gotonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube wetonyora wetera Ndizi TV News na bagase website ito wetera www.dizitv.net hero togendere gosanga asobwamo iretriane Evelyn Osero leader musenere twabwatira na sensemo yebimanyerero nabayigo Sara Mumanyi nero eneki yachibicha neryo gicha wikere asentre abene twaruburiye boro byasemero bire kubwatya nabayigo emagoroba erentoerero